nari naramutwerera ndaza kumutwerera niwe muntu numvaga bitanyemera kumbwira ngo aze ariko ni umuntu wanyoroheye dukomere Imana amashyi cyane suko abandi batoroshe ariko kubwira umuntu ngo uzaboneka akakubwira ngo kubera yuko ubivuze nzaza umunsi w'ubukwe ntabwo woroshye ariko ikintu numvise kindi nacyo afite indirimbo zoroshe baza nanjye naziririmba ni nziza waguruke reka buri muntu wese afate mugenzi we Imana ishimwe ko yaduhaye umugoroba mwiza reka dukomere Imana amashyi. Amen. Thank you, Jesus. So, yesterday we are pretty led by the church and I'm one of the worship leaders and nabaye sponsored kuva muri A level. So, je no kwiga kaminuza ya ACT naho ndacyari sponsored. Rero murebe kwishyura umuntu ishuri icyo Imana uburyo Imana ishobora kubukoresha nk'umufatanyabikorwa n'iyerekwa rimeze gutyo. Friday nakoze ubukwe ariko wari kumbona muri iyo myaka ishize ndimo ndagenda nta school fees mfite ntaraba n'umuhanzi ariko nari talented of course ariko kubera ko haje abantu hanze ntabwo ndabona ngo kuva n'uyu munsi baritanga bakora ubutuzi bwabo badufasha gukomeza kwiga uyu munsi Imana yangiriye neza. That's why ikintu cyose wakoze I'm still encouraging you dukomeze ntitubiharire abo hanze gusa kuko natwe Imana yadukoresha mu buryo bwose. Hari uwansekeje ati muri culture ya Africa tumaze imyaka myinshi tubikora ko twishyurira barumuna bacu turimo muri press conference ariko ni ibintu bisanzwe muri culture yacu ariko igihe kirageze ko tuba intentional kandi we have to encourage each other gukomeza kubikora. Natanze offering kuri ya kode ariko ushobora ntabwo abashije kuza ariko nawe ukwezi n'igushira azohereza 30 nanjye natanze 20.
bashaka kubamenyesha ko imana yahinduye ibihe muri uyu mugoroba, yakoresheje njyewe nawe. Amen. hari igihe uca mu bintu bikaguhindurira izina cyangwa bikaguhindurira inganzo, ariko ndashimira imana. aramwe yaririmbye indirimbo ivuga ngo niyo data, kandi kristo yesu niwe waje kwerekana ishusho ya data, niwe waje akora ibikorwa by'ubugwaneza, ibikorwa by'urukundo. hari abantu benshi twatanga n'ingero yahuye nabo, nta muntu bahuye mu buzima bwe busigara uko bwari bumeze. rero turi kuririmba izi ndirimbo z'amashimwe, nizeye ko abana bari ahantu hatandukanye kristo yadukoresheje, yatunyuzemo. abantu contribution yabonetse uyu mugoroba izageraho bose, bazaba bahuye na data, bazaba bahuye na kristo. Amen. Glory to God. Amen. Thank you Jesus. Let's go.
Amen. Imana ni nziza niko twari tuvuze. Imana ni nziza abakore byose kandi ibihe byose. Imana ni nziza. Ni nziza. Imana ni nziza. With your voices. Amen. What no man can do, you have done for me, darling Jesus. Let me praise everybody. What no man can do, you have done for me, Darling Jesus. let me What no man can do, you have done for me, darling Jesus. Let me praise your name. What no man can do, you have done for me, darling Jesus, let me praise your name. Everybody, this is Imana ni nziza. Hallelujah, you've done much for me. This is Imana ni nziza. Ushime, ushime. Ni nziza, Imana ni nziza. Hallelujah. Ni nziza, Imana ni nziza. Ushime, ushime. Já